çok şeyleri var ama ilk kelime şiar getirdiğimde, ilk namaz kıldığımda, ilk kapandığım günden, o günleri çok ağlıyorum, ben çok duygulanıyordum. Hatta o yıl Türkiye'ye gitmiştik beraber. İlk ezan sesi duyduğumda ağlıyordum. Yani yaşlanıp duruyorum. Çok duygulandım. Daha hala duygulanıyorum. Yani nasıl bir duygu bile anlatamıyorum yani. İskandinavya'nın kalbinde soğuk rüzgarların estiği ama kalplerin sıcacık attığı bir ülke, Danimarka. Peki, dünyanın en mutlu ülkelerinden birinde bu eşsiz topraklarda Müslüman olmak nasıl bir his? Kopenhag'ın hareketli sokaklarından huzur dolu mahallelere uzanan bu yolculukta farklılıkların nasıl bir zenginliğe dönüştüğüne şahit olacağız. Bugün ön yargıları bir kenara bırakıyor ve mikrofonu doğrudan onların, Danimarkalı Müslümanların kendisine uzatıyoruz. Kesişen hayatlar, sarsılmaz inançlar ve duyulmamış hikayeler. Hazırsanız bu büyüleyici dünyanın kapılarını aralıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufawwidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve rasuluhu. Alhamdulillah, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Jeg begynder at acceptere, at Allah er den eneste ilah, skaberen, der bestemmer over alt, i himlen og på jorden, og alt det mellem himlen og jorden, mellem himlen og jorden. Og Prophet Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, er Allahs sendebud og tjener. Elhamdülillah, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tillykke søster, velkommen til Islam, inshallah. Som værende en person, der voksede op i et sekulært samfund, så havde man selvfølgelig altid en vis skepsis over for religion. Som så mange andre danskere, så før jeg blev muslim, så var mit syn på islam meget dirigeret af mediernes fremstilling af islam. Mit syn på islam, inden jeg blev muslim, var måske præget af, at jeg mente, at muslimer var sådan lidt tilbagestående. Jeg var muligvis en lille smule racistisk. Personligt havde jeg ikke noget forhold til islam, da jeg ikke levede blandt muslimer. Og dermed som et eneste indgangsvinkel til islam var medierne. Så jeg en masse unge muslimer bevæge sig i samfundet, ikke forholde sig til deres levemåde. Og jeg synes, det var hykleri. Jeg kunne ikke lide det. Jeg tænkte, hvad er det her for nogle mennesker? De siger på den ene side, de går så meget op i deres religion, og så vælger de at gøre det modsatte af, hvad den siger. Hvis man er oprigtig, så kan man ikke komme udenom det faktum, at islam er sand. Når du spørger mig, hvorfor jeg er blevet muslim, så kan der i virkeligheden ikke være nogen tvivl. Fordi islam kommer med nogle knivskarpe argumenter for den sandhed. Og når den præsenterer nogle beviser på en knivskarp og absolut måde, som overbeviser menneskets forstand, så kan der ikke være nogen tvivl om, at en person tager imod den her levemåde. Islams rationelle aspekt tiltrak min opmærksomhed, og dermed kunne jeg konkludere og acceptere og erkende ideen om tilstedeværelsen af en skaber. Jamen altså, jeg er muslim, fordi jeg kender eksistensen af en skaber, der har nedsendt et budskab
til menneskeheden igennem sin profet Muhammed. Fordi islam, i modsætning til alt andet, er sandt og faktisk kan bevises. Islam fremstiller selv nogle argumenter, fremstiller selv en bevisførsel for sin sandhed. Jeg er muslim, fordi at islam giver mening, fordi islam det overbeviser mig, fordi at islam præsenterer spørgsmål omkring livet og døden og oprindelsen og skabelsen og alle de her ting på en fyldestgørende og intellektuel måde. Islam præsenterer en fuldkommen levemåde. Jeg har fundet ud af, at islam er den eneste ideologi, der appellerer til menneskets tænkning og til menneskets natur. Når du spørger, om jeg er dansk muslim, så lyder det også for mig i spørgsmålet som om, at jeg på den ene side skal være tilhænger af de vestlige værdier og være dansk, og på den anden side skal være muslim som være noget sekulært. Islam er ikke sekulær. Islam er ikke en blanding af demokrati og en eller anden religiøs livsanskuelse på den anden side. Islam har sit eget system. Jeg er hverken en dansk muslim, eller en mellemøstlig muslim, eller en arabisk muslim. Jeg er bare muslim. I islam, at der skelner man ikke imellem nationaliteter, hudfarve eller sprog. Så jeg er kort og godt muslim. Nej, jeg ser ikke mig selv som en dansk muslim. Men på den anden side, så ser jeg mig heller ikke som en anden type muslim. Jeg ser bare mig selv som en muslim. Jeg ser mig selv som en person, som har fundet sandheden i nogle værdier og en ideologi, som jeg har valgt at følge, fordi jeg er overbevist om den. Og den her islam har sagt og dikteret, at vi hedder muslimer, og det er det, der er vores identitet. Og den identitet er ens lige meget, hvor vi befinder os i verden. Jeg er muslim, og jeg er på ingen måde en dansk muslim. Jeg er muslim ud fra det perspektiv, at Allah han har nedsendt et budskab til hele menneskeheden. Og han afgør ikke, at man er muslim ud fra landegrænser eller bestemte værdier eller et bestemt tilhørsforhold. Andet end at jeg er muslim. Danimarka'nın huzur dolu sokaklarında bisiklet zillerinin neşeli sesine karışan derin ve samimi bir maneviyat var. İskandinavya'nın bu köklü ve refah dolu ülkesi genellikle serin iklimi ve minimalist yaşam tarzıyla bilinse de aslında içinde barındırdığı çok kültürlü yapısıyla kalpleri ısıtan muazzam bir mozaik sunuyor. Bugün Danimarka'da Müslüman olmak sadece bir inancı sınırların ötesinde yaşamak değil, aynı zamanda evrensel değerlerin yerel bir kültürle nasıl kusursuzca harmanlandığını dünyaya kanıtlamak anlamına geliyor. Danimarkalıların o meşhur hygge felsefesi, yani içsel huzur, sıcaklık ve sevdiklerinle bir arada olma hali, İslam'ın barış, hoşgörü ve toplumsal dayanışma mesajlarıyla adeta görünmez bir köprü kuruyor. Kopenhag'ın tarihi dokusu içinde inançlarını özgürce ve gururla ifade eden Müslümanlar, bu toplumun sadece bir parçası değil, aynı zamanda üreten, paylaşan ve zenginleştiren yapı taşları konumundalar. Kendi köklerinden ve manevi değerlerinden ödün vermeden, bu güzel kuzey ülkesinin renklerine sevgiyle uyum sağlayan Danimarkalı Müslümanlar, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün en canlı örneklerini sergiliyor. Burada inanç, insanları birbirinden uzaklaştıran bir sınır çizgisi değil, aksine karşılıklı saygı ve anlayışla yeşeren, toplumu birbirine kenetleyen bir sevgi bağına dönüşüyor. Çünkü Danimarka farklı renkleri kucaklamayı, Müslümanlar ise bu kucaklayıcı topraklara manevi bir derinlik ve zenginlik katarak burada var olmayı çok seviyor.